Ngiyacela Nkosi yasebuhleni lamanyazatha unyazi lezulu. Amen. Ngizaqala unyazi lezulu ngixaxa izwi ngithathe ngesitoroko ukuthi kukhulunywa kuzwakala. Lo ukhulumayo umfana waseMaputo. Ngiyathemba ukuthi ukhona umbuzo ukuthi lo wakhuluma ngaye imbombela sitimela semaPhondo angazange anyathele eMaputo. Thina sisizukulwana simoya ngabona ngawo wami amehlo kade ekhona omunye obaba kade asebenza kaloliwe waphathwa ngokugula. Kufika isikhathi lo baba bamqomba dokotela bathi cha wena ngeke usakwazi ukusebenza, kungcono uyekhaya uyalindela ilanga lakuba uhamba emhlabeni. Watshela umfo wakhe kade aqashile kade ahlala khona, watshela umfo wakhe ngakade ndisebenza phethe badokotela, hayi udokotela oyedwa, badokotela bathi angiboni ngizohlala ekhaya ngilindela ilanga lakwa ngihamba emhlabeni. Abese wahamba wamthutha kade avuvukele kakhulu, wahamba wamthatha amlayisha umfo wakhe abana ekhaya, wabazombeka kanje isizulu uthi uma le athi umfo wakhe mina angina inyanga nginayo uShembe. Wavuma kulungile nami ngizobuyela khona lapho ukhona. Abese uma alele lapha endlini wabona kukhanya lapha endlini, wangikhanya kudlula nogesi ungaqosha nayithi. Kutholakala ukuthi ubaba mkhulu angenako ngophahleni phezulu le. Uma ngena ubaba mkhulu afika amfutha emakhaleni. Uma amfutha emakhaleni aqeda athi sihamba thina boShembe enyembana siyashumayela khona. Enyembana kudlula eMaputo lapha ngikhuluma ngakhona. Afika ebusuku ngena ngophahla amfutha emakhaleni, aphuma athi sihamba thina boShembe enyembana siyashumayela khona. Lo baba loyo hayi ukuthi ngitsheliwe, ngiyibonele ngami namehlo. Uma ungena kuthi uyombheka 5 minutes inkulu uhleli naye lapha endlini ngendlela kade kunuka ngayo. Kafika isikhathi lo baba loyo akuzwa akatakhweshela, wezwa ukukhweshela kuthi kweyesha, waphenduka wakwazi nokuhamba kade angakwazi ukuhamba waya esabathini. Uma aphilile lo baba wafika wafika ebeka abantu kade kungabe khona elikuze empande. Wathi kuhanje kuyasetshenzwa, wahamba uya emsebenzini, waphilela lapho ngegama leNkosi Shembe. Amen. Kwesibili kade kukhona umuntu agulayo, waza enkosini i-64 enkosini inkosi langalamalanga, wawa kwamnika amafutha, wahamba ekhaya wafika waphila. Kuthi ngama-70s kavuka lokugula, wahamba ayobuza hawu uMabili lo muntu lo baba lo kade kumashalela, hawu uMabili kuvukile lokugula kwami. Athi hawu kade kuqaleni kade uphile kanjani? Athi kuqaleni kade ngiye ekuphakameni la ngafika ngaphelala khona. Wathi phindela futhi uye ekuphakameni kuze izokwazi ukukusiza inkosi, ngoba kade anokugula kakubona kwesibindi. Wangaphindela wajika esibhedlela
wafika uShembe komunye umuntu uBaba kodwa ukhoza athi abanye bathi uShembe akasebenzi kodwa bagijimela esibhedlela ngizobona yini ukuthi bazobuya yini lo baba akabuyanga wavela washona esibhedlela baba